Nenye i-out like amalayo uFrance wona usibonile siye ethembisa sokunceda umunye umuntu ukuthi simbuyisele ekhaya newasho la ukuthi nami ngina same problem kodwa nami nginceda ngoba ngifuna ukubuyela ekhaya ngambe ngimoshile manje cela nje usizo leni simoja lapha ngithathe ningibeka sathi hayi siyenza ngaleyo ndaba le awuthi sibuze isitori sakho ukuthi sithini umoshe kangakanani ufuna simbuyisele kanjani ekhaya abasho Ya, sure. Rafiri? Unanje impilo? Wala sure. No, hayi, angcono ethembeka ntona yami, yabona? Ethatha ngiyabona ukuthi kuthole problem wena. Ngoba khona ezinye esihluphayo mfethu. Umuntu anicele drive all the way manje labona umuntu kanti usahonjile usafuna ukuyonkaza or usawhereza or kanjalo ngoba sekakhohlile ukuthi kahle into important ilebe kasibizele yona yabona. Uthi abuyele ekhaya ngithola problem. Ya, sure uyenkaza? Bengingawuza i-Crystal ne-Double Star eKufu. Oh, Mendrax. Yeah. Usankaza namanje? Manje asengizekile. Uzekile? Yeah. Ngaphandle kwe-rehab? Ngaphandle kwe-rehab. Jabu strong kushamla. Yiyo lethi ehlale ngitshela abantu ukuthi yabona intwana i-rehab akusiye leya building leya or infrastructure leya yabona but wena mawusokhulumile ngihlika futhi tshela ukuthi ngiyayiyekela la idea yabona because yabona into experience ngama-jita or abosesteri bethu engibathola la estradini abafuna ukubuyela emakhaya bahlala estradini abanye balala emapayipini abanye eminyamandawo nani yabona i-problem yabo A1 e-common ukuthi bayankawuza and most abantu abankawuzayo banesandla bayatshontsha because if usakwazi afford i-izona habit akuzoyenzana uzotshontsha qala ngikutshontshela wena after lapho usutshontshela omunye umuntu kanjalo kanjalo yabona gcine siba wese yabona so manje wena nje ubungankawuzi ke leyakho different ke ndoda so ejardini ke uvayiswa yini ejardini ngavayiswa ukuthi manje angisho benginkawuza yabona ya manje esithola ukuthi manje sengifuna ukunesa le habit. Okay. Yabo manje into zabantu uthola ukuthi yabona lapha ejardini kunekari sengichacha amawari ngemoto sengijajwa amapetrol wemoto le kari nayo isinkwa sami at the end yabona manje yabona amalokuya labangani abanavari somewhere yabo utshela ukuthi empethu ngenze so ejardini akathi hayi bro umoshile hayi ntwana sambe vele ungazi uzibani uzwebhaya ibhara ethopa yabo uyazivayisa mara abanekugcineni masohleli uyiwane sanisosihunqula mabazokubuza uzofuna ukuthina angazi ekubeni into ethathwe uwe marutha wazi mababuza yabona phela mina ngathi ekhaya bangicoshe elidisi before June so awuthi nonke ngalitshela ukuthi nami bafuna ngizwele khaza lela mara yabona lokuyaya yabona wonke umuntu like makaphuma ngaleyo feeling leyo ukuthi mina ekhaya ngamhlanje bathe bayopheka itesana noma ucabanga utesana konje wena ejardini awungeni ukuthi wozimoshele and ukuthi manje ngingangeni izenzo zakabanezami yabona phela mina njengoba vele ngimbize kanje makhutmanto ngifuna vele ngiyoxolisa lapha ejardini ngibatshela ukuthi kuwonke ngikenzile like makudle kushiye yena yabo bangixolela akekho umntana onganaphutha yabona sonke sibhekane namaphutha and akunata sibi nomntwana yabo ya so manje anathi ufuna ukubuza kahle wena kuzo njengoba ukuthi kunekari boyikhendla khipha ama-wiring nani understand and manje uyasho ukuthi le kari leyo isinkwa sakho kungayiphi indlela like ibhasi lalapha ejardini umadala ulibhaye vele athi uzovayisa inqosi ngapha yabona manje thola ukuthi lisamhlupha epakile yena usipanise elinye futhi yabo manje siyazi into obhema nokujutheka nama sesenza sengichachala ama-wiring wale kari abona like naye ngimuyisele emuva kahle kuyo umuntu ukuthi manje kule ndawo yami le kumele ngiyoxolisa kuyo kakhulu yabona utesana ankeli ngakuyisela emuva entweni eziningi ezempilo ukuthi manje lawo bothi ukhethela thina sibe grand mina ngazibona ngathi manje ngazi kakhulu yabona ngoba ithayama likhona mara ithayama lami lizame lazama liseliyahluleka nalo lisakwazi ukuthi manje lingithathe lingifake ejardini I think Greg ejardini ubluma nobani ejardini ngihlane nobaba omkhulu noyanga sister wami noma aunties okay yabona nabaqashi fi
Oh, the family house kahle. ya indlu Yeah. kagogo Okay. ya Alright. Yeah, so ngizwile umention ule umagogo u-auntie nobabamkhulu bona abazali bakho Thama oleli khambani. hayi time afele lona likhona yabo Yeah. ya umuntu osibanayo and lo lead lami la ngishiya ngisaseyintwana ngisashaya ugrade 2 angazi ukuthi benginanga La kushaya indlela njalo ukuthi indlule emhlabeni. ya la ndlule Yeah. emhlabeni Oh. la ngisasemncane nakhona belingahlali nami yabo lona belihlala eSpring Spirit. ya mina ngayethembisa bengihlala nomagogo kahle kahle ngakhuliswa ugogo So ithama lona baba. ithama lihlala la Justin. hayi lona lishiftile selihlala ngayebheshi Patient. ya Okay. So manje lento ukuthi mhlambe ikore lakho livaye usasemncane ngalo nje because I mean ubusasobhili mfethu usafuna abantu grade 2. Ah usaseyintwana kakhulu mfethu. Wathi i-affect kangakanani? like yona ebuhlungu Fruitman kwanu like sasebuhlungu yabona kuwo la ma situation enguwo ngoba yazi umzali nyeka lahle into ayithwale 9 months esiswini yabo uzothi okay angisho nimenze so asimyenzeleni umkhukhu emva kwama room ke yabo manje yabona njengoba ngekho kanje like itime nalo njengoba ngisho like lihamba ngithola umunye umuntu lo muntu leyo nyaka kuthande nje athanda abantwana bakhe yabo uzothi okay hayi umntana wakho vele uyahlupha uso hayi yabo nalo nyeke ngithini kumele mina istory sami ukuthi manje yabona na nokwezinye indawo uthini khula ndoda azibheke mawumuntu ungathembeli kimi kuphela yabona ngoba manje uyothembela kimi nami uNkulunkulu uyangikhumbula ngiyahamba Alright. lo muntu lo ngikushiya nakho umama wakho akakuzalanga makazokuxosha kusasa yabona and manje yabona nento ebuhlungu esengizisa ubuhlungu ngoba ithema lami like sengilifake kangako lizamile lazama man yabona ukuthi manje at least ngibe grand laze la ngibhayela necar mara still angazi ukuthi manje lo sathani bekangenile ukuthi manje ngibhemele izinto Ekarako liva. ikhona ilapha eJardini feri sizothi masifike eJardini uzoyibona yabo So manje njengoba sesiqedile kanje uphila kanjani survive kanjani ka ulithola kanjalo lala kuphi? feri manje ngilala nenye awuthi yami bathu Themba yabo Yakhotshisa. ya yangikhotshisa nayo awuthi ukuthi manje iyabhema yabona Yeah. manje da mina ngisekho grand angisasifiki grand ngoba ngathi seofisi abantu ababhema wonke ufuna manje makaphethe staff makafuna ukubhema ngena la yabo isikhathi bani kanjani mina hayi yabo Manje sobalekile ukuthi kungakhona izinto zokutrigger ukubile la ke. so namanje maloku bayangena namanje sabhema la ngithina emachesi mina ngisabhemi machesi Ay bethu bafike manje ngaphi ntona mu strong fan. Aw strong fan nami inspire bro mabona. Sithole career page amasibangena wena. Yeah. Stress karinyana sobenza ukubathina ngizona. Yeah sure I know. I'm not for mina i-story sika Francis sezwakala nasela wena for the fact ukuthi ukwazile ukuthi ayekele i-crystal ne-Menrex ngaphandle kwe-help ka-doctor ngaphandle kokuya e-rehab. No, that's a beautiful story, understand? And I hope nane emakhaya lapho niyafunda ukuthi it's not about i-rehab phela yonke into iqala la emqondweni. Yonke into i-like izona. Njengoba sokhulumile nawe sowusitshelile ukuthi into awusayifuna, understand? And uFrance uyabonakala ukuthi amampela mina I'm so convinced ukuthi amampela ufuna ukuchange, understand? And ayikho into econvince abantu njenge-change yokubona umehluko kuwe wena ungasafana nalento abayigcina kudala. Awuthi simabona. Yobona ngeke waconvince bakade akasabhemi nona because ngiyabaza ukuthi awubhema wathobhema kanjani. Nami ngiphuma lapho. Akabhemi yazi lo mfana lo moshile ukumosha namanje njengoba niza naye bengithi nizomtrapa nginincede ukumtrapa Hayi ngongela bijang akunanje hayi ngisabi nje boy hey boy bathi kwenye awuthi mishele round bathi ithi hayi unganaki injalo ijwayele wathi over kubi imathi bamkhulu kunjani saphila baba alright azanga ngolubi man baba igama yami no Innocent wakamasuku
sifuna ukusho yasemojalavi imele ekhaya kuna esinceda khona abafethu mhlawumbe bezothola bahlala etradini ngoba abanye basetradini ngama reasons are different yabona so umfethu uyabona sinceda abanye abafethu babisele emakhaya nani nasena so naye ngathi yamshala into leyo washo ukuthi inamba fethu nami ngathi ngajabula mangaya ekhaya ngicela usizo sambuza ukuthi manje if uthi ucela usizo ufuna ukuya ekhaya wawungazeli ekhaya wathi no wahamba amoshile ekhaya nani nasena so uzimisele kakhulu ukushintsha because namanje into engijabulisile ngayo from experience lokho sinaye ngizwala yabona from experience lokho sinaye ngiyabona akusumuntu open mind yabona ngiyewa convince makade akasabhemi nana because ngiyabaza ukuthi abhemi bazobhema kanjani nami ngiphuma lapho ngithi ngabhemuri yazi lo mfana lo moshile ukumosha namanje njengoba niza naye bengithi nizomtrapa nginincede ukumtrapa ayila simukise ejele okay yabona lo misilisi all the past lady manga akuna akusana i-wiring total awukuthe yena is last month ngithathe i-gearbox ngifake ngapha ne-tyrelation la ngikhuluma ngento ya last month uthathile ufambisile yo wena because sina baba uthemba kasilanda bona ngoba thina kule show no mnede ubele ekhaya wena ukuthi indaba kakhala ngona manje ushilo kimi ukuthi ufuna into abazokubhema sekazikile wena so manje yabona nami nje umuntu ophumula leso simo leso nami ngithema ngibheka from ekseni ngabona ukuthi ngabe kudala sitoshile olabe kudala izinto otherwise ne-behavior yakhe ngiyibona ukuthi ishentshile yabona wala akasa mina nguba uNkulunkulu ngajabula mangaki yedayo wayekela yonke lento uyekele baba so manje wena athambe wena mina from my side mina ngiconvinced ukuthi ubhema ubekile wena yabona because kaziningi yabo sesincede abanye abantu abaninkinga yedakamizwa ababehave njengaye yabo ukuthi umuntu enqancane ufuna ukuthi asidoshe mhlambe sekayisamuye ufuna ukuzijova ufuna ukubhema nani so kuye angizange ngibone konke lokho yabona uthena makasicela ukuthi isizalo uyazi vele umoshile admithile vele uyasho ukuthi umoshile indaba zentambo nani so mina ngamtshela ngathi afana on one condition yabona if usizoya ekhaya mhlawumbe sokhona kumkhulu on one condition as long as azokwazi ukubona ukuthi ushentshile na umconvince ngoba phela ngeke uthi ushentshile mara usabehave the way ubehave ngakhona before yabona zasho okay asihamba sozama ukukhuluma nomkhulu ngoba uyashina ukuthi life asestradini sakhathelo yiyo and manje iproblem i-challenge enkulu abhekene nayo manje nami into engiphushile ukuthi size sifike la ekhaya ukuthi uyasho ukuthi kunomngane wakhe anokumlalisa alokudlala kwe yabona so manje sekakhathaza impilo ngoba uyena uya-avoid ukubhema and la abangane ablom ahlala nabo basabhema yabona so uya-avoida ngayo yonke indlela ukuyekela laphana so njengoba asicelile-ke ukuthi uyacela ukuthi somcela uqolo la ekhaya ukuthi uyi-one lo mfana bheka uyabona le forum bofanele bhekane naye naye iwayaring electrician yonke wayethi siqale busha futhi Mnetheni bafethu ngajabula kakhulu manje mina okay baba yabona because indlela ebesingazama ukunceda ngayo wena nje washilo ukuthi mina isethi nami convince ukuthi uyekile ukubhema wena but ke bengicabanga ukuthi mhlambe isikhona indawo ezama center ngapha zama track center la MTO ne ukawaya khona ngeke ngaya and then bangifuna ipass njengoba vele ipasi ami lahlekile ngitshela ukuthi bathi hayi hamba uyenza ipasi uzobuya sure so manje okay so without ipasi abakhona ukunceda like without ipasi lo yaphudzana uthi naye umele abakhulu kuye and then ngibuye like next week Tuesday sure kuleyo Tuesday leyo kwathola ukuthi manje nami nala ngilala khona angishawe isikhathi lesangibekele sona ngo11 mina think it is an issue ke-ID futhi ayikho nzima kakhulu lapha ukuthi ukwazi ukuba ne-ID first because i-ID manje kuthatha only 2 weeks to be ne-ID understand uzokwazi ukuqhubeka lapha because ngicabanga ukuthi uyabona kuze mhlambe nawe ube convinced nawe ubone ukuthi umfana uchentshile mhlambe mangaqala ahambe leyo process leyo mhlambe nasizama ukunceda as issue yabona ukuthi mhlambe sikhulumisane nabo sizokhuluma kodwa ukhuluma nabo sizama ukukhulumisana nabo ukuthi at least bakalawe nawe ukuthi at least every time ngoba nini ngama-Tuesday ngama Wednesday lapho ngaba Tuesday ngo10 ngama-Tuesday ngabo-10 angithi ukuthi bama-check igazi ukuthi khona into ensayidla nani so manje mfethu angazi-ke one because mina ngicabanga ukuthi baba I think yabona mengamonitor kanjalo ukuthi mhlambe every Tuesday ayoletuza bomcheck lapha kwenzakalani mhlambe nawe uzoba khona inkinga ayikho so awusikhulumele-ke bomkhulu mfethu yona
Ramo ne re ke kgopela tshwarelo ka se ke sentse Ramo tse ka fela tsona tse go tlisitse botlhoko Ramo pele o ntshwarela nka sa pheta ke go ba ke tlile le batho ba thibiso nka sa pheta Ramo nga letsa mistake o monnyane fela Ramo le ka mpetha lampo la re la etsa maphodisa ona ga tshwarwa Ramo re le bona le ka ba bitsa 40 la re ka letlile le ena motho wa lona ke o sanqaka bjano whatever ntho kholo e right again if o bolela ntho pelo ya hao le kelelo ya hao wa bona matlo a Juda ha o ka bona motho a etsa ntho empe matlo a Juda matlo a tsamelana le kelelo ha o bona ntho empe e putsise mo kelelong ya hao o thene o fetole le pelo ya hao re a kenya go bona gagole e re ke thene ke boele go ntlo o re ke tswe mo nthong tse tshwana le tseo o ska batlisa mo wa kror o batlisetsa maka pelo ke ya hao wa ke bophelo ke ba hao wena ipotse ntho e wa nore sho ke ya tlogela everything re kena ke reke ka montlong ka le nna wa bona ke mokana ke tswalwa ke le ka mara ke reke ban ha o tlo etsa ntho tse tswileng tseleng wa ona no a ke so believe re tlogetse treatment e ba o fang yona ha nka bona o e feditse lwena ka o bona o ke ntshitse page ke tla re tlogetse ke ntho e nka o botsang yona fela wa ona no I don't believe ka re a ke tsebe gore ba o kreile maybe o utswa somewhere and then o tlo kopa tshwarelo ore a siene khaya ubaba omkhulu angibone ukuthi no angcolelise ukuthi bangangishaya I don't know ba kreile ba shutha ka kwa ba tshweba ba shutha le ba bambanyawa le nna ka ba gopela re o ba tshepisitseng sona sieto re le nna ke tlo khotsofala wa thata go nka mapoto everything wa boya the very wa phinda futhi awu themaka ngitempelon tep yabona ngala ayina ipika manje ngebe ukuthi ngomunye umuntu ngeba njani yabona nje nami njengoba ngisho ukuthi wena bengajabula kakhulu mhlawumbe just before sihamba ne sicela ama contacts wakho yani and then after lapho ke thina sizama ukuthi sifonele wena naye simonise wena sesizwe ukuthi ngama Tuesday uyana lapha na wena bamcheck if kama impela bayabona ukuthi ama truck awaseke emzimbeni ilithona isystem ayiqaba manga ithi mina ngibeke kanje mina ngihlale la ngizala ngokusebenza yabo umuntu unesikhathi kakhulu babakhe yeah mina ngena ngalesikhathi and then ngabuma 10 angeke ngikwazi ukuthi ubabakhe uyo free yeah yazi baba esikhathini esiningi nabanye abantu abangayitholi le chance le mfowethu ayitholile yabo ukuthi at least mina bengihlabe sithi sifikalana nje bengisambuza ukuthi singazingena lapha singqobuze ukuthi mhlawumbe ngumngani wakho sibike oganga sonke yabona so akubona mangiphuma la ngaba sebangelele no akakho njalo wena sokuba ngimkhuphela amayithwarelo mantaka papa yabona nilikupa fela ukuthi at least on Facebook kanyana yes so nanka mofa because le nna self ke batla twele ntwa yeta wena but mina wena ngiyokuzakela ngakhona phela yazi abantu ababhemayo Thabalami ne uyababona nangebehavior nande webangakhona amehla ashesha la but yazi nje mangihleli nama ngibona umuntu different bona umuntu different yabona so ngasho ukuthi okay sharp mangathi uyana lapha because angithi manje abantu abaningi bantu kavelani indlela zethu isele umuntu uya e-rehab or omunye mhlambe abe outpatient mhlambe angahlali khona phakathi bahambe ngama Tuesday bahamba lo bamthesa uthakasela ama drug khona ne medicine wamnika yona just ukunceda nje ukuthi abe stable akasabuyi lapha understand yabona and manje for the fact ukuthi akasafuna ukuhlala lapha la kuhlala khona lapha ka umngane bamlalisa khona ngoba uyasho lapha ukufanele ukuthi office nama drugs understand ukuthi manje bese sibaleka ukuthi angazawele kule trap la yabona bese as an excuse ukuthi it's because miyenziseni affidavit asinankinga ukuthi lo mfana angazohlala because nathi self izwisa ubuhlungu yabo ukuthi abantu lokho bade bheka umntwana nangu yale nangu kanti abazi ukuthi uganga kangakanani yena makathi lungise lenhliziyo yakhe if u serious angahlala la nje ayenze le treatment but
if wahluleka nje yeah neza nathi na nguthi ngcono somthelelane ayohlala ke mhlambi le ilokhuzi ayoyenza istraff angaba ngconywana ngoba uzabe sekahlulekile kini thina somenza uyabona mina ngimoshele kakhulu mara uyangizwa ngithini ngithi if uqinisile ukuthi uyayeka lento makeza azolala ayenze le treatment simbone ukuthi ngamampela uchenchile so yabona mfisha ukuthi thina ulithenge lifuna nje change yakho nje bese khona naye la ona uthi wena uma ukhuluma nge-change bro i-change iqala manje akekho ukuthi ishintshile manje usabheva le ubheva ngakhona before usenza izinto ezibozenza before makube nomehluko this time yala bro wena because wonkhulu umenza kanje fanele ukuthi ukunikeza i-second chance life fanele ukuthi ukunikeze i-life yakho back la kusulu boba lokunikeza life yakho back yala wena because wenzile ama mistake na but wonkhulu ukunikeza life yakho back akusulu boba lokunikeza life yakho back bro I think imnikeza 5 times manje njengoba kuza nina so is the last chance manje ngine chance yokuqala ungene la wathatha konke amabhodo everything ngamkhuza ngathi awuzawulunga wathi iramkhulu kitlogetse wabuya the very waphinda futhi awuthi makangitempelwa yabona ngala ayina ipikara manje ngebe ukuthi ngomunye umuntu ngeba njalo mhlambe ngebe lemazile sekuyabona namanje bongekumwelkhana futhi yabona wena kungibonisile ukuthi unobuntu thama nyalo siyabonga kakhulu asibekene emthandazweni ukuthi nami ngifuna ukuthi everything ayeke abe right yeah okay ngajabula kakhulu makuthi ningayiphusha lento leyo nomntwana lo ayekele yonke lento ayenzayo alright dano soyiphusha ke mfana uzwele ke bro amazako amagama kokugcina kwomkhulu usini anasibonga thina ungathina ngiba so manje angazi noma uzolela la ekhaya namhlanje usafuna ukulanda into zakho ufuna ukwenza njani ngasi mangabe kuyakhona ukuthi ngingene endlini ngilale ngibona ubekana iphansi abo kusabonga angizobabiza nalabo abakhona ngathi ukuthi na uzinikele ukuthi namafoni wenu ningasakhiya izindlu yekeni so siboneni ukuthi uzawuthatha na because akukho mnandi asibron because yabona maqala wena ungabhema uyi1 but imagine abantu ababa affected around wena what yibo baphila kabuhlungu mokudlula wena understand ukuthi kudena manje ufaka nama chain engithi fridge nendaba yakho makudala ungena abantu bafihla amafoni fihla amafoni kuze izinto bagcina bafihla namabhodo bawafaka phansi kwemibhede because bayazi basubheka into zofika umoshe wenzeni nana so ungafanda lo bantu labo bro yabona une choice ilokisho fanele bafunane nezinja ukuthi makeza sikhonkothe babheke ukuthi uyena ama-battery ayahamba angeke ngifihle lento le fanele ngintshele namaqiniso iqiniso yabo akusi right kanje mangiphuma ngemoto la mangikhuphuka bathi kuyolonga nawo wamoto ubutlule dintsha the battery everything it's not good anosibongile bomkhulu ke thanks mama Bonam fish it was disappointed for them not disappointed number one because imagine phela emhlabeni speed forever understand imagine if uyitholanga lo chance leyo uba umkhulu asaphila bro that's a blessing Joe ukuthi sizo umthola asaphila waxolisa aqolele athi noma ngelilanga uNkulunkulu akukhumbula wena yena at least khona izinto enisolvile life enisaphila ngithola problem leli qiniso sure nami yabona no problem le imagine ubusasa street manje ufila kanjani ngayo kulento ezakala kona ngifila happy futhi manje ukuthi manje ngitholile uncedo nala eJardini vele bangamukele yabona into ekuyikho ngizoyenza ukuthi manje ngeke ngidisappoint imoja la ngeke ngidisappoint abantu basendlini ukuthi manje ngikhule ngikhombe nabashana ukuthi umalume manje benjani akona nyabonga baba sure ngibonga alright awuncedisa bomkhulu